Aizawl Hospital din tu zingami Medical Superintendent Omek Dr. Laltanpuia kumsomli pathummi chu ni zan khan rong takavi hlumani a kumsang ni somnia Dr. Laltanpuia Thihna Additional District and Sessions Judge 2 Aizawl chuan thutlukna siamin anupui Mary zo thansang chu damchung lungin tang turina tia he thutlukna hi Mary hian High Court a appealin karma sajir topni September ni somni pani sang ni somni pathum khan Gauhati High Court Aizawl bench judge pani thutna Division Bench chuan an thutlukna an siamta a amma Additional District and Sessions Judge 2 Aizawl thutlukna chu tidanglamin Section 302 IPC nilovin Section 304 Part-2 of IPC an thlaksak ani High Court nena appeal thelu tu Mary zo thansangi te ukil chuan an thelu chan soin Mary chu Section 302 IPC manga damchung lungin tang turin le Section 6 Clause 2 le Section 5 Clause 2 of MLP Act manga thanga lungin tang tura achung thu rel sagania hi thak danglam tura court chungenin atual thana hian tumlokna anei ti proof na engma a omlo atia thil thlen thlai hian apasal nen chuan zu rui ve in anin niel boya an boina so sang zelawang chuan tumlo takin apasal chu avitta a van doi thlak takin apasal hian aboral phata ani atia thushetu te zinga an fa te pani le defense witness pakhatte thusoi atanga alandanin annu pakar hi athalo le a Dr. Laltanpuia hian anupui laka leilen aching thina thushetu som pathum na hna zela Mary in ponna po apasal avi chan hi inrin lok na po omlovin voile khata thinthok thut wanga thleng ani ti asoya apasal chu voi khat vitin hi athinrim thut wanga vit ni in ti hlum tumna aneilo atia Mary Council chuan thil thleng hi mitamutu tuma anomlowa amutu om chuna soipo an fanu no pangte kumnga mi chau ani awangin athu soi hi in nga burna atan athlaklo atia sarkar lam hian thil thleng kha engwanga thleng nge ti te engtianga thleng nge ti le engtin nge athlen ti zirchena mumal takle proof na anneilo ti in Section 313 CRP si manga ain pona atanga lakpo in thil thleng hi Mary film khurlo wangimo an pahnia an film khurlo wangimo thleng ni in alanga ama in tha lo tumlok na emo tha tuma lo in bot sai lok na emo aneilowa ti hlum tum nge che chuni se voi khat chau nilovin voi ni emo voi thumemo voi liemo voi tam takemo po thapui tho tak mewin abei nge yanga afate omna in chunga nilovin mundang dai tu marshalo na tura ati du ngei po arin om atia appeal tu hian eironga bol lai afate po lim taka anin fiam lain apasal lo ho chuan in nier boina athlengta a hian din mun cheber thlen pui ma se atum lok reng wang ero anilo ti asoi bokani hi zela apasal then pa in atlo tuma a in pon na po khan nem nge ani ati boka tin Mary hi tun malamin lom takin acha thin ti proof na engma sarkar lam hian direct evidence annelo ti in tun malama heting lama boina athleng ti proof na tur case emo complaint emo register le thelu a omlo atia thushetu som parukna ina asoi tur chungchang po kha court ma proof turin engma ron thelu a omlo atia chuwangin hi in nga na tlak anilo ati bokani hei wang hian Section 302 IPC nilovin Section 304 Part-2 of IPC zok turani ti in appeal tu ukil hian athelut boka thil thleng hi murder ani nge culpable homicide ani zok ti thlir ran chungchanga Section 300 IPC exception 1 in asoi mi tuinemo midang avati thinrim thut awangin ava bei khan a in control theina lowin chumi awang chuan ati thinrim tu kha ti pal thilin lo ti hlum ta sela chu murder nilovin culpable homicide ti turani tia hian rin lu thei ani atia Mary hian fa pathum nein ama ber chu afa te pa that tu ani awangin thlasom thum pahni zet atang to a court chu no pangte ma khwa ngai turin le appeal tu chu atan to sa anga tlaka afa te enkol thei tura chhuwa zelen sak turin ngen bok ani
Sarkar ukil chuan thil ti sual tu hian voi khat chau vitma se hei hian doktor nunna hlutak alak saka nunna latur khopin avi na hi athuka hei hian ti hlum atum ngei ani ti achiang atia thuhretu te thu soi atangin doktor Laltanpuia hi a hliam anat em awangin atlua anupui hian pui tumna engma anei lova pui atum lo mai nilovin bathroom a ainkal khum nana cigarette azuk san boka tin eironga bol ti po hi ama meri che hian soin afapa hian anu in ronga bol ti engma a soilo atia thuhretu som pahni na le thuhretu som paruk na te thu soi atang hian tun ma po in apasal hi tur mangin thrailum atum ti le sakor bakche manga alo vi to awang hian tha tumna anei hrim ti alangani atia meri hi zirna lama po mithiam dan po hrewe tak ani ti alang renga chu wangchon apasalin akowa bedroom a alu hian chemte akeng lut hi ti pal nilovin tumlok wang liao akeng lut ania an fapa po hian anu le pa te in sual thom le in bon thom a hriat thu engma a soilo ati pokani sarkar ukil chon meri hi fitnga le in chihni ania apasal hi fitnga le in chiria ta sang ania alandan chon aban theito pawain asahuata tak avita hi ti pal ni thein alang lova postmortem report atang po in chemte hi centimeter som panga ani lain a hliam thuk zong hi centimeter som pali le point nga ania hei hian a vi don hian thapui tak meu amang ti atilang atia postmortem examination report atang po in Dr. Laltanpuia taksa hian alcohol engma mu thu soi a omlova chu wangin appeal tu thu soyang hian Dr. Laltanpuia hi arui ti proof na a omlova apasal hi tha atum ngeya a statement ero a in puan na mun le tu hne na nge a in puan ti azirin a soidan tur a chut lok sa veka engkim hi uluk taka aloro man lok vek ani atia tin evidence atanga alandanin zu le drugs khoi thin ani awang hian afa te enkol tur hian meri hi a fit tok lowani ti in heng zongjong awang hian trial court in thutlukna alo siam te kha thlak danglam tur om lova ani na in kal tlang ro se atia court chon thuthelu pahni te chu ngun takin a ena appeal tu ukil thu soyang khan thil thleng kha section 300 IPC exception 1 chunga khung thei aniem tile section 302 IPC nilovin section 304 part 2 of IPC manga shremtur jok aniem ti chu uluk takin angai tu ta video macha khan thuhretu te thu soi judgmenta langchin chu kantar lang deuh vek to a high court chon khang zongjong kha a en le veka soinon le vek lo ta ila points thar poimo deute han thur chhuak ta ila thuhretu pakhatna pirozam liani Dr. Laltanpuia nu thu soi chu video macha a kan soi to angkha ania lelam ukil zona a chuan thil thlen lai hian a omlo ti apoma Dr. Laltan le anupui te hi anin hau zeu zewa anu panuna hlim lo hle ti po apoma thuhretu pakona anfa pathu soi po video macha mi ang thokha ania lelam ukil zona a chuan thil thlen hun lai khan kumkomi ni in pol thum zir lai ania apa in hliam ator chan chiang takin a hrelo ti asoi boka thuhretu somporokna lirhriat kimi po athu choi chu video masa amiang thoka nia lelam ukil zona a merin tuizema tur thak atum kha police nena a report lo ti chu apoma tin forensic science laboratory lama tur aninge em ti chiang turin athon lem lo bok ti chu apom boka thuhretu somni pasarina police officer p Mary Rosang pui po in lelam ukil zona changin e thil thlenjan hian Mary chu arui ti apom boka thuhretu somni pakona anfanu kumngami chuan lelam ukilin inuin ipa avit lai I hmulo tero tia azona chu apom lo ve thunga thil ti sol tu Mary chuan section 313 CRPC manga kota thiam thu asoi khan apasal ngonga sakor bakcha ina vit ti chu apha a an tuizema tur thun atum ti po chu apom lova ran nung tha na hlo an thlaya a the dar ti po chu apha a kanin nei ma po in kumnga lai chu indu takin kan lo inzuya kumsong pakhat in nei to in fa pathum kan neya tha tumna engma kani lova kapasal hi min venga min hual him tu anga kanga yani atia Mary thuhretu om chhun lalring heta thu soi hi video macha kan soi baka khan hengte hi soi belta ila a soi dan chuan Mary hian a hun pum chung kota na mangin apasal tan arinom em ema
an ina a omve lai chuan Dr. Laltanpuia khan zantin zu in thinin a rui hian anupui kut athak thina kut athak lai po hian ama nge in a mu thu soin an bedroom a hian zu chu in dunin zana anin hial a hriat thin thu asoya Dr. Laltanpuia zu in na ruak te po chu chanchin bu manga tuamin garbage peka athuna ngai zel khama zana a paisak thin ti asoya Dr. Laltanpuia hi mingil nei le chung ko mangai em ania ma se a rui chang chon a thin che thin le nia soin Dr. Laltan te ina a omve chung hian Mary hian tura a pasal hrai atum reng a hriat lo thu le Mary hian a pasal hi tha tum sa reng ani arin lo thu asoi bok ti chuan thu hre tu te thu soya tang chuan thu hre tu pakhat na in an nu pa anin hau zeu zeu thu asoya thu hre tu pakona an fa pa po in anu le pa in hau hriat adu lo awanga sitting room a om thu asoya thu hre tu som pathum na bula central zela Mary in pon na po khan ai rong bolak lo la ya bedroom a lut ani awangin chemte chu a hum lut ve a anin hnial ta a ai hnia so san zel awang chuan a pasal chu avita avit thuk lem lo ti asoya section 313 CRPC manga Mary thiam thu soina le magistrate ma a section 164 CRPC manga a statement record na po anin hnial ti hi Mary hian a soi boka Mary thu hre tu in Dr. Laltan hian zan tin zu a ina anupui hi kut athak thina a rui hian a thin chle ti asoi boka heng zong awang hian court chon Mary le a pasal boral ta te hi anin hau fawa chutianga anin hau thin rim awang chuan Mary hian a pasal hi avit ta ni in angaya court chon sarkar lam thu hre tu te thu soi atang hian tha tum lok na le chumi ta na in bot sai lok na chungchang an soi hriat tur om lo atipoka thu hre tu som pahni na le thu hre tu som paruk na ten tun malamin tur manga ti hlumatum ti le a ngonga sakor bak cha ina vit ti po hi Mary hian section 313 CRPC manga a in pon na a phat baka an thu soi nem nget tur hian engma evidence an ron nei lovani atiboka section 313 CRPC le section 164 CRPC manga Mary thu soi te pani baka thu hre tu som pathum na ma a in pon na atang te hian chauka ei rong abola heta achemte man hi akeng lut ti tarlan ania e hi sarkar lam thu hre tu te thu soi atang hian an hnial kala han pai thla theya om lo ani atibokani ti chuan Mary thu soya an nu pa anin hau thin ti chu sarkar lam thu hre tu te jinga po nem nget tu anom boka wangin court chuan he thil thlen jana po hian anin hau ngei ni in angaya chutian nasa taka anin hau awang le thil ti sol tu hi arui bok awangin tumlok reng wang nilovin apasalin ati thinrim em awangin thil ti sol tu hian ama a in control theina a hlowa apasal chu achemte kensa chuan avitta a hei hi section 300 IPC exception 1 a khan arin lu thei ni in court chuan angai ta a hremna hi section 302 IPC nilovin section 304 part 2 of IPC a thlak tur ani em ti thu a po postmortem examination report atangin voikhat na takavi ani awangin alung left ventricle azuk vit chia hei wang hian aboral ta ti tarlan ani a thil ti sol tu hian achemte vi na awang khan a pasal khan a thi pui theani ti chu a hrethiam ngei tura court chuan angaya ma se a pasal chu tha tumna tak tak ani ngeyem ti proof na tur ro chu a omlo ti in an fa pathu soya po apa awa mu chon harsa ti takin akala kun niam chungin almeira honna handle avuan ti esoya thil ti sol tu hian tha ngei chu tum se voikhat ai tam hi chu avi bel ngei rin om ni in court chuan angaya heteng ang case milpui ramchung mundanga thil thlenga court chang jok thutlukna te po chu court chuan a entel boka ti chuan ama a additional district and sessions judge 2 Aizawl in section 302 IPC manga damchung lung in tang tura alo rel to na chu tidanglamin apasal doctor fa no pangte te pathum te kalsan tu nunna lutak ala kawang hian section 304 part 2 of IPC manga Mary zothan sang chu hramin kumsom lungin tang turin achung thu chu arel ta ani tun judgment a hian mitam tak du dan angin thil a thleng lawang ti po arin theya ator tu chung ko te anril ru ana ema torpui ma ila thil ti sol tu rights kha bo chet sak thei ani silova
democracy ram kan ni angin kalphung mumal tak kan neya dan siam tu chu kan thlanlal legislative te an ni a bo zui tu chu executive lama thunei tu te police le excise le adang dang te kha an ni le a judiciary chuan danang thlapin mala kaniem ti a en baka mimal rights him aniem ti thlengin alo khai khom ve le a legislative executive le judiciary te hi ke pathum income ki tlat le in kop tlat an ni a tun case a po hian court thutlukna hi dem thei ani haulawa thil ti sol tu ma ni se a rights angin court sang zoka a thlen thianga court chuan dan bu pe lama ro arel a thiang lo le a dan siam tu chu court nilovin legislative lam lok sabha le rajya sabha lam dai an ni awangin kan thlanlal legislative te dan siam ang thlap lo chuan court hian ro arel thei lo ani ti kha kan han soi bel ve le shim du ani lusun chungte kan torpui tak zeta an fa te pathum hian pathian mal somna na sataka dongin malam hun duom tak an ni ngei theinan du sak na sang ber kan hlan tak meu ani